Ja sam Danijela Dubajić, žrtva Centra za socijalni rad. Moje dete, Vanja Dubajić, je takođe žrtva Centra za socijalni rad u Subotici. Povodom ovog slučaja niko ništa ne preduzima godinu dana. 12. juna, zadnji dan škole, došao je po dete oko 9 časova uveče. Odveo je, nakon toga je nestala. Sledeće što sam čula da je otac odveo devojčicu u Centar za socijalni rad. Centar me je samo jednom pozvao i življavao se na meni i govorio da se devojčica mene plaši. Do sada je devojčica živjela normalno. Sve ovo su uradili sa zajedničkim snagama unapred smišljeno. I to je Dušanka Ivančević, koja je sada stručni saradnik Centra za socijalni rad, koja se nije držala ni normativa, ni standarda Centra za socijalni rad. Nijednom je nisam videla, a dostavljali su sudu nalaze i stručna mišljenja po mojoj osnovnoj sumnji, koja se sigurno ne rade besplatno, gde su obavljali razgovore sa mnom, a to nisu učinili. Ja to nisam saznala, a bili su dužni kao majku koja vrši samostalno roditeljsko pravo nad devojčicom. 12 godina brinem za devojčicu, otac se nikada nije interesovao za nju. Nakon 12. godine je kidnapuju. Nakon toga je odvode u policiju. Takođe me niko ne javlja da je devojčica odvedena u policiju. Uzimam advokata i dobijem tužbu za maloletno lice da me tuži moja ćerka. Advokat po tom pitanju 3 meseca ništa nije radio. Sama sam išla u sud, u centar. Centar me svaki put bahatio se. To su bahati radnici Centra za socijalni rad. Kao što u mom slučaju imam Miroslavu Bagavac, direktoricu, koja sve ovo legalno dozvoljava i potpisuje trgovinom, našom decom. Drugi stručni saradnik ili ti voditelj slučaja Danijela Majer i nakon toga se uključila Marija Stanković-Kuzmanović. Znači njih 4 na slučaju čine jedan organizovani kriminal. Uradili su teški zločin nad mojim detetom, stavili su u sudski postupak da tuži majku s kojom živi 12 godina i sakrivali dete. Otac je odlazio u Centar za socijalni rad sa mojom osnovnom sumnjom i stručno se savetovao kako otuđivati dete od majke, što su i uspeli. Nisam znala gde sam se našla i u čemu. Dok se nisam obratila Udruženju za zaštitu dece, sakrivali su dete, zaključavali su dete, baba, deda, otac. To su činili i mojoj majci, zaključavali, zatvarali u kuću na selu, odveli su u selo 20 km od grada u kojem živi. Devojčica je prijavljena na moje adresi, još uvek odvedena je u jednim starkama i jednoj majici i nikada je nisu vratili. Sud je nastavio da radi uz pomoć Centra za socijalni rad. Nakon toga stiže lažna krivična prijava na osnovu lažne službene isprave. Da sam ja učinila krivično delo, da sam ja vikala na svoju ćerku dana kada moja ćerka nije kući. Osnovnom tužilaštvu u Subotici dostavljeno je brdo materijalnih dokaza da se ovo delo nije desilo i da policija nije bila na mojoj adresi. Posjedujemo sve dokumente koji su priloženi. Godinu dana još niko ništa nije uradio povodom ovog slučaja. Izvršno rešenje suda, kada sam sama zatražila i pokušala da ostavim svoje prava, jer advokat nije hteo da radi, očigledno sumnjam da svi rade zajedno u korist centra, koji je očigledno jači od Ustava i zakona Republike Srbije koji se ne poštuje. Dobijam izvršno rešenje 4. septembra, gde se nalaže ocu da vrati dete pod hitnosti. Hitnost postupka maloletnog lica je 15 dana. 4 meseca i 4 postupka izvršno su zakazivali, gde sumnjam da su sudije radile u dosluhu sa Centrom za socijalni rad. Dovlačili su moje dete na sud da laže i vršili su teški zločin nad detetom koje se trese, koje se plaši i koje mora da laže. Centar za socijalni rad je direktno prekršio sve članove normativne i standarde rada. Prekršili su članove zakona porodičnog zakona 61, gde su skratili viđenje godinu dana majke koja još i dalje ima samostalno vršenje roditeljskog prava, otuđivanje deteta i nedozvoljavanje da se dete vidi sa majkom, što je teški zločin nad detetom. I 106 zakona o porodici. Takođe su povredili član 9 i član 16 Konvencije o pravima deteta,
koje Ustav priznaje, ali se u ovoj državi ne poštuje, ni u sudu u Subotici. Nakon ovog slučaja izvršno rešenje nije izvršeno do kraja, preinačeno je u privremene mere. Sumnjam osnovano da su radili zajedno uz pomoć snagama Centra za socijalni rad. Devojčica po izlasku iz suda je sedela u mom krilu, radnici centra su to videli su da me grli, da plače, a unutra je morala da laže jer su je terali da govori da se plaši mene preko noći. Odvedena je, kako je odvedena u centar, počinje se plaši. Kako sam se obratila udruženju, kako sam se spojila sa raznim ljudima koji imaju slične probleme, ovo se radi šematski, ovo se ne radi besplatno, niti na lepe oči. Zloupotrebili su više puta službeni položaj, što je teško krivično delo, povredili su ljudska prava, povredili su kao prvo dečje prava, prava moga deteta. Dete se nalazi na selu i pohađa protivpravnu školu u selu u Tavankutu, jer je škola takođe pod nekim pritiskom prosvetne inspekcije morala da da prevodnicu ocu koji se lažno predstavio da je staratelj, što je takođe krivično delo kažnjivo. Treba da se borimo protiv svih ovih radnika koji kidnapuju, otimaju, vrbuju našu decu, stavljaju ih u sudske postupke, čine teške traume i nanose traume roditeljima, nanose traume deci koje će sigurno ostati posledice, jer moje dete se plaši. Po izlasku iz suda mi je rekla da je centar preti, lično Dušanka Ivančević, da je terala na papir da piše za raspust. Manipulišu sa maloletnim licima, to su teški zločinci. Lično znam iz pouzdanih izvora da oni svoju decu nemaju i ovo rade isključivo na osnovano sumnjam da je mito korupcija u pitanju, s tim je i prećeno i sa nekom većom količinom novca. Danas ja, sutra vi, svaki dan imamo jednu novu žrtvu, svaki dan imamo nekog novog ko se javi, da mu se radi na istu šemu, iste postupak. Nećemo dozvoliti da nam kidnapujete decu, kradete, trgujete, prodajete i življavate se nad našom decom. Deca nisu vaša svojina.